u ovo blagdansko vrijeme. Često se zapitam zašto. Zašto sam otišla iz domovine u tuđi svijet? Kojim putem želim ići dalje? Tako je nastalo moje zašto ulaska u online biznis. Ja sam Jasna, po zanimanju nastavnik, a danas sam u mirovini. Kada sam otišla u mirovinu, shvatila sam da imam više vremena, ali manje financijske slobode. Mirovina mi nije bila dovoljna za život kakav sam željela nastaviti dalje. Da mogu putovati, biti aktivna i raditi ono što volim. Online biznis mi je otvorio novu mogućnost da radim kada, koliko i otkuda želim. Bez pritiska i stresa i da ponovo imam osjećaj sigurnosti i slobode. Zato sam izabrala ovaj put koji mi danas daje više izbora i mirniju budućnost. U ovo blagdansko vrijeme osjećam veliku zahvalnost zbog toga. U novoj godini želim svima da pronađete svoje zašto, da otkrijete ono što vas pokreće, daje vam slobodu, mir i sreću. Sretna Nova godina svima!